University. Kebanggaan natrai lambat di Dr. Ricky Sinton. Nikongnya yang terpau diberi di para jemaat Ricky. Baru di bahagian masam jauh di Pak Ricky. Kemudian jemaah kerja tetap terkasih sosial. Pengadai banyak kemudian amat suki. Banyak keran keluar kerjanya dari kejauh di Dr. Ricky Sinton. Bak ke sekolah ba Nehru. Kerjanya dari juga bak ke sekolah ba Nehru kelas sedang hausnya kat pak kena kusau apa ila join ya ke program MA in Economics hausnya. Maka nalai ladap yang sini boleh hausnya kat pak kena beliau ila join pak ya ke program Masters in Commerce agak juga ke sekolah ba hausnya kat pak kena beliau kena kurat. Barang ta ila pendek dulu ila PhD na Department of Economics. But ila join dulu kung lecturer ni assistant professor. Ha ka Department of Commerce sampai school ba ha usnam arajal tak lai usnam kung unang tuloy kung unang kay bakong alumni jong katay school ba kung unang kay Dr. Ricky ilang ni bakrit ban hikay ibagi kena iye but iba biang ma subject but specialization kabagi idam but omtang kung kay kung supervisor ilagay ke bon kena but samut lagi kilala kung pendat ya kapi PhD habo ke supervision kejoni nalar kakam hikay i Dr. Ricky Sinton iladam pemerintah kebekrau kecil penyat ya ke Department of Commerce kamu head in charge baru iladam kata haka university level komiti kebakir kebanganong nak menjel keteng hangi nama kading guna kapor netang kawai na sekolah pun bapak hangi kalau ma iladai coordinator jong ketaka sel kaba ay hikay ya kituna umur kini ya competitive exams bagi lawan pass bagi labak coordinator jong mereka GDC program na bon senang mulai haji perhat jangan kajinglas yang jong ibaraki di Dr. Ricky Sinton ya ke university nelaw kani ka mga kuwi kalau pa mamal kajingin jong i kalau babay kejingan tu ikam babha ilawang uluksa ubah biangdo role model ubah biangdo nampak ikna pulih jomi hakata ke surba wa ondang ikna pulih yang ngaru ubah hikay hintay bagi ko bon gimong hikay hintay mamar ilang hikay ini umro bagi day banong ibril ibaktit bril tiblay ibadang ka akwar ibabhar gilong umro ni keren iway Daka berburung, bagi dia kamai daka. Tukumta, iba Ricky, Dr. Ricky Sinton, ila ay kucing sakli, kebabiang tam ya ke university. Habar ila jab kung MP, kajing sakli dari university council not good. Nama ilayay keren, ya kikam dari university ha parliament mo makibigit. Bagi lagi kenduru yang Minister of Education bagi key options. Hantai Delhi, banyak keren yang jimha jimnyat jong si menteri Nehru berkunjung ke kawai kesenda kepada Nehru bagi orang ke IC SSR NERC. Dan kini kita berai Oktober, Dr. Ricky Laponi ngayong bin, namun yelang seperlok yang nakuha kan bagi kenduru ini namun di mga semua iPhone dia ngomong Ricky la napi ko ay kuno anong mga yung ayang ko ako niya. Bila siyang nagkikanta binikaran. Kung naman kantay, lakat kang hintay ke university. Bali na ongin na balara pidon kang kuno kasing yarap kasing kasyan. Naron mga adalhi. Sufo niya nga subtext nande at kaboran kam. Unta hakising klaro jong i Dr. Ricky Sinton. Bila do ong kami mga hikay
ubah barok ni om tang uta unang etrelang kulit mulai ngirabu ya unang persan ujoni unang kesulba haka por bang idadon kami ya unang persan ni abang ya nama kasi ko kini tentang university minin ya penong ya ka condolence meeting kata kasi meeting semulam barok kini kai bakina kuli kisah nilai dalam nilai tempat kasi sosi nilai keren sepang contribution ke sini hingga senang ini bak nilai air ka jingsulam ka jingkurang jadi bahaya macam di para minta lagi soalan pinput hindiat kalian jangan nilai itu ibarat ini tu senang kenai suak kenai tusau hawang ya sedang lang dan pulih hantai nehu ka MA Economics nandu nilai kai lang baki unki guest lecturer at Department of Commerce Hadi empat kita join usna marajar A banga marajar live at Department of Commerce at Department of Economics Dangsen nalatek si bangong barki na ikulay pi na marki ikam barki pisim namta ka ri bajak kureu namta ka jela meglaya but menkat na tarik ila pa ka masih singa yung bin borok kadai kejingrap kebawan noblay Perkunta kejingkeli kemoni apa dunia yang kuat kalau balai 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 ini uni real proud komuni real upang ini kimi nanti upang ai bisu sakri kapang jerong mai ini ubri upang ini tak mesin ubri upang ini buram barok ini buram balai balai ulasin mo yo baki ilong real iba jang balai iba ektir balai Perkunta hari kapon nasukapan pinkenal ini nakaik betok nakasakan samal kita samal kebaang nyaw atukra ikintian boksian David Wong atrai belum bekal belum belehi bagi kian juga birong bayainya bang nalakulan lagi eke yuha yusyakri semua Nangit kalung puntai barki di dokter Riki sendiri. Bau belai yang start dulu. Ulah pendap dia kata pokok nak pular. Ha kejian dulu barki.